hina swo sungula a Bloemfontein. Loyi angengeni matini una swikwembu loyi ako sala katsongo va tekiwa hi ndzundzu loko ma vona va tele na mati ehenhla ka nhloko i ndzundzu leyiwani vonani mati hi nkoka n'wana wa vanhu ku famba kombe mi nga rivali ku vhota ne va byeleni mi vhota yini mi SMS house D 245859 hi fanele hi vuya na awadi tini ta yi hlambela mabadi awadi so ni kombela ku badi leri ri nga ha tirhi lembe leyi pati ngopfu na ku rhandza mino na ku teka ya tshama swin'we le kaya iwa wena i meto hiya uwa mino iwa wena uwa mino Urini George Urini ni langutisi awu hi rhandza swilo yini awuna swikwembu ngapsi awuna swikwembu na xikwembu xin'we una xikwembu xin'we hayi swikwembu Everything I do is all for you. My baby, my heart is at peace. Alright guys. Alright guys. Crowd manitwa. Oh. Atwala kahle. Kahle. Alright. Seku on ne. No, dithemba kahle ngoku kuna ku hambana. La ile Cape Town lawani. Impela. Ufova khatwa timakata wena mabo. Minjani na? Shishoyisa. Ale zwanga nje so dangaritsa ma efemlelana so. Yeah. Guys ngara amtsakangi. Okay, UWC mjani? UCT mjani? UCT iri kwala ka n'wina ngara mtleli va faneni voice icona icona. Alright guys, hi mhaka ku pimaka karhi ne very 5 is faneke va hetini ava tsakisiwa hi mati van'wani va hlwela beachini mavo ene na maendlelo maswili a hi swi tivangi ku ri hina a hi tiva ku ri mock wedding ku rhanga yona then hina hi ta endla podcast na performance mavo so mara ta try by all means ku ri hi hatla hi heta hi nge hlweli swinene and then loko ku ri mi na ti-question mi lava ku ti vutisaku hambi hi mina hambi lava ku vutisa hi un'wana na un'wana hi ta vutisa cause podcast ya hina i timhaka ta ku ri hi tlakusa ririmi ma swi twisisa a swi tiva ku loko mi ri laha i vatsonga or khomanani yini society i timhaka ta vatsonga so that's why hi tirhisa ngopfu Xitsonga hi la ku khoma ririmi ra hina not ku xilungu a xi kahle and then munhu wo sungula la nga ta rhanga a ta ne hi kombela chairperson
ya le UCT. Yeah. Chairperson ya le UCT un'wani loyi a nga ta kota ku yimela va le UCT. Okay, va le ku teni va bele mavoko. Matwala. Sinala. Minjani? Because abatwala. Minjani? Ngetani kambe? A ku na munhu a nga ta ka a nga twali. A va le ku twaleni? Okay. Moy sorry, mani jikisa yini? Sweswi matwala ne? Minjani? Okay, minjani? Voice why nga twa? Okay. Okay, ti hlamusele ku n'wina mani? Composition ya njhani la UCT? Okay, vito ra mina Aneth Mabunda, and I am the incoming chairperson of the UCT Tsonga Society 2026. Ka bele maboka. Okay, hi komisa hi hlamuseleni ku ri yini mi ri khoma na Vatsonga ne? Oro yini? It's Tsosok, so it's UCT Tsonga Society. Okay, ku yi sungule njhani? Hi komisa. Okay, so UCT singly group chat, right? It started in 2018. Early 2018, and it was a group chat where people just communicated within the group chat, getting to know each other like a group chat. And then it went big and out there in 2020 when they started hosting events, going to beaches, going to hikes, all those things. And then in 2023, when we started or came to UCT, we just came out there and we're like, you know what, let's not make it all about going out, but let's actually bring the culture to the University of Cape Town. And then we bought our traditional attires, and so that's how UCT became UCT. Yi sungule 2018. Yes. A ni vaka ngopfu loko swi sungula sweswo la. Le a lower campus na history na lapha. Ya vaka timba mara. And then okay, vanhu loko va la ku joina ne, ka joinisa kwini? Okay, if you're a UCT student, we join a through PeopleSoft. Okay. So when you go on the PeopleSoft, you go to clubs and societies, and then you're gonna write Tsonga Society UCT, and it's gonna show up or pop up, and the joining fee is 150. So that 150 includes events, includes food, includes transport, anything that needs us to go out, out and about. That's 150 for the whole year. So 150 later include the nyama, na shebo, na busa, letunga event. So yeah. Budel. Okay. Maritumo etelel. The last few words I can say is that UCT is here to actually bring fun, bring culture to the University of Cape Town. And by this, we just need to spread out the word. We need to spread out that we are here and we are here to dominate. Because when I got here my first year, people do not know that there's such thing as Tsonga or such thing as people who stay in South Africa that are called Tsonga people. And being part of the committee, I want it to be broad. I want it to be spread out there. I want people to know that, no man, Makoma Tsonga and Masasekin, and they have the most beautiful culture. So They have the most beautiful culture, like, exactly, they're very smart. So, that's why I'm here, and that's why, actually, there's a reason why I'm here, and that is to spread the Tsonga culture worldwide. All right. So, Singe Lilila, and it should not end here. So, yeah. All right. Before Mfamba, the ablution facilities, the Telegwe. Oh. The bathroom. Oh, the toilet. So, the female bathrooms, the toilet on the side, when you exit from that door, you're gonna go to your left, right? There's like a sign, Bangabekashin Mwasati,
or yeah, a symbol of a woman, you're gonna follow that sign to the female bathroom. And then the male bathroom is right, when you exit this door, it's on this other side. All right. So yeah, I'm not good with directions, but Chairperson UWC. Minjani bro? Ifuke minjani bro? Okay, tihlamusiteni kuna mani? Mina ntalo Mkhari, Kusuka kwe? bo Magiyani at E. Okay. A Church View. Hayi. Lava ntivako va ntiva tani Bontalo, Bontalo ile nga tsariwa la. Oh. Tsariwa ku Bontalo Tours. Okay. Na valava. UWC, yale UWC mi vitana yini? Itsonga Society. UWC Tsonga Society. Okay, isungule njani yona? Yeah, society ya hina at least I know wa ka timba ngopfu mara. Ai ulang swona. No, mara ya hina yi sungule hi tindlela timbirhi. Minkarhi yo tala loko hi hlamusela hi tindlela timbirhi. Hiko yi sungule hi swiphemu swimbirhi. Society ya hina yi sungule last year August, so hi celebrate anniversary ya hina. I think it's 25th August. So hi celebrating. Loko hi sungule hi ndlela leyiwa. A ku ri na majaha man'wana manharhu, Vukosi, Kulani na Kurisani. So majaha lamawa a UWC ku na ndhawu yin'wana yo munhu a hungasela kona va yi vitana ku Tebani. Se ka ndhawu la yo hungasela majaha lama loko va hlamusela va ri va vonile leswaku hayi no ku na vanhu vo tala lava tshamaka hi swigurupani va tiphina va vulavula tilanguage ta vona, so na ho va kunguhata ku no man wa hi nga sungule mhaka leya society. Even then hi sayiti lerin'wani DJ hi sayiti lerin'wani a ku ri na mina na Tonia. So mina na Tonia? Luyane? Oh yeah. Oh. So mina na Tonia last year June July hi kunguhate ku hi fane hi sungula Tsonga Society le UWC. Loko hi kunguhata ku hi fane hi sungula Tsonga Society le UWC hi vulavula hi swona loko se recess hela hi hela ka second semester last year. Tonia i vuye ka mina a ku no man ku na vanhu lava nga approach va ku va la ku sungula UWC Tsonga Society. Chairperson, loko ndzani mi ndle leswi ya ka sound a ni le ku mi teka mic mu yisa non'wini, why mu veka hansi mu yisi ndhawu yin'wana ka swo hisa u nga tshami ka swo hisa. Na mi ta ni khomeleni DJ. Yeah, so like five bela DJ mavoko man. exactly. Okay. Yeah, so Tonia an hlamula ku no ku na vanhu lava va nga na mihleketo yo yela na hina. Ni byela Tonia ni ku hina hi nge pfuli UWC Tsonga Society ku ri na van'wana va lava ku ta hi pfula. Hi fane hi va unite at the end of the day a hi lava ku ta ku Matsonga a UWC ne le CPUT ma hlangana hi va xilo xin'we. Then Tonia an connecta na lava van'wana va nga sungula va nga kunguhata le Tebani. Even then hi hlangana hi sungula, se loko hi sungule hi ri 6 last year. A ku ri Tonia na majama hi 5. So Tonia ku ri nhwanyana ri yexe. Yeah, Tonia loko ni swi tsundzuka ka hlako ri nhwanyana ri yexe. Okay. Swo hisa. Swo hisa swinene. Yeah. Se na loko hi hlangana ka ti meeting a ku ri hina va hi 5 na Tonia. Yeah. A xihundleni xa hina. I munhu wa ku rhandza majaha. Yeah. Okay. Hinkwako hi famba na yena. Okay. So then ku joinisa ku yini sweswiwani? Sweswi ku joina swikarhati loko u lava ku joina UWC Tsonga Society ku na membership form leyi i sayinaku. Sa hina swikarhati i 20 rand. 20 rand? 20 rand yinene leyi. Wow. A va bileni mavoko. Mavo hi 20 rand yaleyo. Namuntlha hi te mahala hi ta dya McDonald's. Okay. Hi 20 rand yaleyo hi ye beach
hi 20 rand yaleyo next week hi ta dya kuna hi endla lovola ku ta dyiwa ku ta va na lovola hi 20 rand hi 20 rand liya ku cata buti lava va nga tshama laha mi nge va voni Lavaya? va ntimenyana mara va languteka va kha va chava nhonyani musi mi tshama mi twa va ku na nyoka hansi hi yo liya va rhandza swo hisa swo hisa okay wa ka temba bya le henhla marito mo hetelela marito ya le yo hetelela i ku na tsaka swinene loko ni vona Matsonga ma hlangana hi ndlela leyiwani tsundzuka lembe leri nga hela hi nga se va officially na UWC Tsonga Society va UCT va kote ku hi rhamba hambi swiritano swi kombisa ku Matsonga hala hi le ku lavaneni ende hi le ku hlanganeni la Cape Town ndhawu yin'wana na yin'wana leyi ni fambaka ka yo la Cape Town it's in a mall shopping center wherever la nyaku ko ni hlangana na Mutsonga ni twa Mutsonga kha vulavula and not just anyone vanhu lava nga na tifamily va nga na vana and hi hangalake ngopfu so I think it's a good thing loko ku va na Tsonga Society ku hi ta hlangana ku fana hina UWC Tsonga Society a hi amukeli ntsena vana va le UWC na va le CPUT va kona kwala so xikulu i ku hi lava ku ta ku Matsonga ma hlangana ma va xilo xin'we xin'wana lexi ni nga xi realize hi loko ni fikela Cape Town i ku ma vona munhu un'wana na un'wana ngopfungopfu vanhu lavo driver ti-Uber va ta mi byela ku loko i nghena laha i vulavula na vona va ta ku i huma kwihi i huma Limpopo va ku are you vendor munhu un'wana na un'wana a Limpopo va tiva mavhenda ntsena man twisisa so hi fanele hi tshame hi kha hi hlamusela ku no hi Matsonga a Limpopo ku na Matsonga mavhenda na Mapedi so Matsonga a va tiviwi ngopfu so ni twa ku ri mhaka kahle loko se hina Matsonga hi ti tlakusa hi ndlela leyiwani Mdak yebo mina laya ka ku va vutisa ku i Muvhenda or Muchangana mara loko mi langusini n'wina chairperson mi vona Muchangana the can't chairperson va na ngoya kahle yeah so then yeah no akhensa swinene loko va hi tilani ne as a Shangani gang a hi endlela n'wina favor hi n'wina mi nga endlela hina favor ma vona yeah cause hi la ku tlakusa ririmi then mi nyika opportunity ya ku hina hi ta kota ku khoma swilo leswiwani hinkwaswo ma vona as Vatsonga and mata ku endlekini va le Northwest University na va le Wits veteri kwa ku ndo vheni swiboxa kwala va kombela ku next year va lava ku hi hlangana ndhawu yin'we ti-university letiwani a hi swipeleni mavoko yeah and so lexi and hi nga ta endla xona i timhaka ta ku we are trying ku ri hi kuma sponsorship leyi nga ta sponsora swilo leswiya hinkwaswo meaning ku loko ho xi kuma swi ri na ti-travelling cost ta va ti hakeliwini no I can't sustain so if possible kombe chairperson hi hlanganisa tihloko hi vona ku swa humele swilo leswi chairperson ya le UCT very xi kona sponsorship ni kombe va veta va ni hlamula sweswi kwala a swi bele mavoko alright chairperson thank you so much ku na ti-artist tinharhu a handle ne N'wakhambani I'm not sure if mangito mara wa ha ri ku teni loko benga ti-hit Metro Beats Namza the producer hi artist lesungule leyi mi lava ku hita for just for 3 minutes one yo sungula mlamani N'wakhambani alright Okay. manager very now valava artist lesungula ku va ku ri N'wakhambani a tali N'wakhambani Vopengana. I manga ri tivi kumar. Vopengana. DJ yeah Slow ngena rhythm. Show me
Shisho hisa. No, utangena, utaperform Perform mngavuleli. So, wakhambani? Ayi, Kunjani? ukini minjani? Ixin'wanani, mngati i-voice. Ixin'wanani. Ngwakhambani, ayi mission tathe ti nga kona ni. Yeah. Majala mangala mo talo. Hi vo ma nga rhanga ma ku hela khokhomeleni ya leyi tala. Melon. So okay, ngwakhambani man, ku va ku tiva. Ngwakhambani I Beatrice Nhlobo Mathebula akaya numa ka Gaula. Yes. Okay. Yeah. Then unomalembe mangani? Matele. Mangani? 19. So yenza potato. Antwali. All right, guys. Anitwa la- Loko ri ku na lava ku vutisa Ngwakhambani something about this Mike Liam. Un'wana na un'wana. Ele Mike começou isso. Why mong by side eye? Aye. 1, 2. Aye. Minga se butisa. Titipsen. Shisho hisa. Ololo. Akuna six pack musi. Mina ri vula uma six pack eh. Anukuna shisho hisa. Ko mandlala. So vito na xivongo so mayana kumbe xana mayana records swi ya ku swi lavisa ku so la va ntivaka okay it's fine so many part of the executive ya Tsonga Society Okay. yeah can see Menda kosi. Mi nga hlamuli. Va le ku maketeni vanhu xitayela wa vona. Yanani mahlweni. yes dai so question ya mina una ta vutisa ku ri like Ngwakhambani I ngova personal mara until from voice yona yelana na inana who's this girl ema sesi Cha. Bakona but abalika industry or anything. Shati timen. no Wayimbeleli. no Wayimbeleli. no angayimbeleli ne kuna okay All right. No, yeah, I think ita vona ku mi ta vutisa njhani. Un'wana na question? Eh bro, gani lava mic kwala. Yes. Okay. Yi on, Matwan. Boy, na itolovela swa ku vulavula ka ti-mic ne. Okay. A me xivutiso xa xi simple. Wa xi tiva na we u na munhu na. Wa jola na. Hlamula shesh. Kwala. Kwal. Nari underage. Xo hetelela xivutiso be va famba. Xo hetelela. All right. Musi machata next week about. Who Alright. vutisa mkon'wana. Mkongwani. Me xivutiso xa me u ku ka Instagram I mavito. Ngwakhambani. Ngwakhambani. Yes sir. All right. DJ. All right, thank you so much for joining. The second one, Black Taman. Kusale ngabza kusale Metro Beats. Ngabza kwalana. Ngubhele maboko. Tilothela imati. Tingwenyana.
Nguboneni Ncapsa. Batani bona yo. All right. The crocodile. Nabza. Amkel. Aye. Minjana. Ikora mje. Ikona. Na uta munhu rhandza ku lehisa. No, I'm still happy, man. Na tsakile ku vona rhandzu leri nga la. Yeah. Thank you. Baklava. Ya utsaki ngopfu. Okay, info. Very lava ni. Brother busa question ni mara ndara ngutsa question yo simple yale yayo. Ncapsa hi mama but mama pela. 3 minutes tsena. Yena u rhandza wa ka timba ngu tiva hina hi tshama ku na yena. Edgar Maweye. Edgar Maweye. Edgar Famanda Maweye ka Sikhonyana. Ka Sikhonyana. Okay, loko ri na n'wana lava a nga na ku xivutiso vukona ni ku voni kwalano. U lava ku vutisa nyika vukona laha i khala va kha copelana ti-kiss. Hambi ku ri ku confessa swi right. Santa nga ri xivutiso. Hambi ri Minjani boti Ncapsa. Chapter in a poop. Bavitanana hi mavito le pasini. Oh, xo sungula na ku rhanga ni complimenta ni rhandza risimu ra wehe. Thank you. I favorite artist ya mina. Stella guest house leswi. Give her a chance, dog. Lexi ni lava ku xi vutisa i ku ku na single or album leyi nga ta yi expecta from n'wina na before December hi ta cina. I just dropped an EP, so yeah, EP yi chain, but single shobo 2. Can sing. Xin'wana xivutiso. Anga se famba. Ada vutisa ni eka DM. Xin'wanyana xivutiso ne. Ncapsa u nominatiwile ka Xma 20 swa ti-awards ta Munghana Lonene. So a mi swi tiva? A mi nga swi tivi? A mi swi tiva? A mi swi tivi? Okay, ni kombela ku vutisa ku hi yihi category yin'we leyi mi yi tivaka a nga nominatiwa ka yona? Ti-category anti tivi mara ni swi tiva va n'wi nominate. Ne. Okay. Question. Okay. Minjani boti Ncapsa. Chapter in a cool. Na mina nifukile leno. Mina ni fanele nhlamula question ya ku nominate kwini ne? Yeah. Me nominate ka most popular song. Yeah. Yeah, X. Correct. Awards. Okay. A ku na lexi ni xi nako? Mela swin'wana mi ta kuma mina mi nga vileli. And they khala nje ku evaveke tihlo wena boti lava. Ta masipa. Okay, so Xo hetelela. xo hetelela xa ta-awards. No, a na ta va byela ku va vutisa ku yini for yena. I ta va yinana hi nkarhi wa performance va ta No yina hi nkarhi wa problem. performance. Okay. Then xivutiso xo hetelela because tsalelo hi 25 minutes. Yeah. Natwala. Matwala. Hi miholeni huma ka Xikundu ka Phaweni. Ka Xikundu ka Phaweni. Yeah, na ku tiva. Na ku vutisa ku ku na Roma yo ka Munghana Lonene ku xavisiwa ti-award. Loko ku ve a mi rightful winner ivi va yi xavisa mi ta swi endlisa ku yini? Men ne kulela ka musical family. Men dyondzisiwini from the beginning ku ri music awu endleriwi ti-award wu endleriwa vanhu loko vanhu va rhandza music we are winning. Clock it.
Yes, okay, thank you so much ku joina hi ta tlhela futhi lo landzela kwa ku hetelela Metro Beats. Gaza Bosch. Yeah. Gaza Bosch. Yebo. Okay, ngikomba ukungiseriwa ne. Kuna camera la. So ngikomba lo minda la. Mikora mamiringa na majuli. Cause my. Sokora mafuta wa stoloverini. All right, sela ina Metro Beats la ne. Metro Beats hi komis hi wena man. I xivutiso xi nga ta vusa xona ndzi huma kwihi leswi nga swi ta suka hala. Oh, Metro Beats, artist. Real names, Machabele Bongani Musician from Kakala Village. As I said, I'm an artist. Yeah. Yeah, it's up to them to know me now. You okay? Question for Metro Beats? Kusika crowd din. Yeah, kuna sesi la. La bangete ba muntol. Ilai tuin. Absheni, Aye. Insuku, Wakamabunda, and I'm the chairperson of Tonga Society. So my question, I'm a big fan of your work, by the way. Thank you. My question to you is 10 years from now, what do you want your work to, what story do you want your work to tell about you? Well, that's a tough question. Yeah. Yeah, I feel like music lonu enda ku ulablango for identity because I can't make music if I ndaw shop. Most of the songs put ngomalini ngata blah blah yona story. I really relate to that song, so like I want to leave something that spoke to people and they listen ngata stick around because story. There's two people that are gonna be born, obviously. So nabona still what I relate to that story but you guys are not gonna make them relate because you went through it. So like that's what I wanna leave behind. Like legacy. Like we was in that era, yeah, Metro Beats who success even easier in Zongo. We was able to do this. So yeah. Yeah. By the way, misalo intongo ne ngabona mirlo wa. Una 20 years Metro Beats. Yeah. Mara hambi mikami nguyinda. Mara hey, hambi mikami nguyinda vavasati loko mi n'wi lava mi ta n'wi kuma mi nga vileli. Yeah. Then next question. Next question. Nda. Ndingakhuluma ngaJivenda mos. Yeah. Akutho. Matwala. Amitwa kahle. Wonganda kuri. Okay, so anko I'm mindful. Tunatan mic. Loko so okay. Anko loko se kwela podcast anko I'm mind ko nenza interview na n'wina there's Oh, like Metro Beats ne? Ye mameni kunene Michael. But loko mtsakamisa amikho mhlokweni nani. Imali. Wangaro kahle eka mo. Yes, okay. Wamani samulo ko bathi. Okay. Anko interview na wena. Yenza interview na Metro Beats ne? Yeah, so this interview is based on the testing and all that. No, the problem is kuwa jika. Okay, anuku enda some sort of interview ne where like this interview involve testing mara ngewulu ku testing ya yini. So no ashingozi ngofu. No manager mitabalabla na manager. Yeah. Ta enkar. Yeah. After 2 minutes, after taking car. Wait, tonane Metro Beats una manager ne.
So I used to think that one sakho loko ku ri manager yena a ala a ku na lexi nga ta xi endla but for mina ni ta ku a problem. Na me swa nchuhisa leswo testa But, yeah. O famba u wala u testa. Manager is coming. Last question. Last question. Ile question hal. Kusuka ka tatana Mayana court. Okay, kuna un'wana. Oh wait. If kuna un'wana hal. Okay. If kuna un'wana who knew akho Mike. Mayana command Mike. Ba ra va kona. Aye. Rata vutisa ku ri All right. Yeah, Metro Beats was the producer. He does everything. Music wa yewenda inkwao music wa yewenda everyone. Okay. Okay. Aka ya vumbirhi nto kumbe xana a xivutiso mara a ni ta tsakela ku Metro Beats a nga sign record label ya nchumu. Mgawar na mina yo label so mina ta sign van'wana. Kezo. Ndizone. All right, thank you so much. Kumbe kuna yo hetelela ya. Okay, Gucci. All right. Oh. Kuna magudzumela ndhawu leyi. Liya yona liya. Ayo ya pasta liya. Yonga yona. All right. Okay, bete Matimu Miyambo kusikaka Nkobani. Question in nga yona. Kamiyambo. Mi related na Jensha. Na mani? Jensha. Swaendla honesty. Okay. Okay. Question in nga yona for Metro ikuri isungulirini kahle kahle ku endla swa music. Okay. Na kuenda swa music nsunguleni ri na 9 years. Na sure if I count back ku malembe manga mara. But nsunguleni ri na 9 years. Vabyeli ku isungule swin'we. I think ku hlamula question yaleyo loko mo ya ka ti interviews ta Shangani Gang. Na biography go plus. Yeah, na biography ko. Yeah, Na le ka ti interviews ta Shangani Gang yikon u hlamuselini masungulelo ma yena. Bakawako. Kari, last question. Manager, ikutsuma. Manager, Ichain. Thank you so much, Metro Beats. Manager, Suman. Ama zimngena ngoma ni. Yeah, no, asinamaka. Aye nkwenu. Minjani. Epfukile. So lava I manager ya Metro Beats. Ne? I manager Philan. Abengerili sweswani ngakwala wana. So manager loko n'wana nga question la ku sa manager aveta busa swi fambelana na Metro Beats. Yeah. Na bro leswa testing minga veni hlamula xo xa testing. Iku munhu anga suka ya lava nga ta n'wi byela ku nge swi tivi ku ta hisiwa kumbe ta cheriwa hi mati so unfortunately swa ti secret hi nge swi endle but it's better mi byela straight ku mi lava ku endla yini than hi ta endla. Mi ta va hlamula mi lava ku testa yini? Swi right? Okay. Yes. La ku dlayeliwa ntlambi la. Minjani. Ifikile ngoba no? I'm Aneth Mabonda Numakama Juice. My question is, book kanjani Metro Beats? Like, what are the booking details and is there any student discount? Mina ku ngibuka mi ri n'wexe mi ngo lava student discount. As the upcoming chairperson at UCT Tsonga Society. Yeah. Like ngubukela the whole members of Tsonga Society. Okay. Like host. Okay. Mi nga senda email ka metrobeatsrsa@gmail.com kumbe mi WhatsApp or mi phone ka 0789841716. Okay. Then the discount that bula loko se ri kwalano. All right. Last question. Nataka? Yes. Okay. Ibito I Rolani. So nto Metro Beat aku Rolani Simango. Nto Metro Beat aku wasaina. If unayo talent and ilak signiwa what do you have to do for that? The same booking line, me rumela message ka mina so that we can firstly see ku mi lava yini and nakona hi ta swi kota na because one thing I like waste talent ya munhu and nakona hi like waste nkarhi wa hina but loko mi rhumerile and then it's vona ku mi serious here
And I will tell you, kuna Metro Beats ungitekele like 4 times ka khan kombela ku ni ba manager yena. So na wena singandleka sokutekela nkarhi wo leha. All right. Then questions, swin'wana, xivutiso swo hetelela, maybe swimbirhi. Hambi swi nga ri swa ti-artist, swin'wana. Okay. Mike, you on? One. Yeah. Oh, question ya mi ya ka manager na ku vutisa ku mi manager ta artist ntsene na like vo yimbelela ntsene loko no la ku managiwa Shisho yisa manager. 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 Question iku mi nga n'wi manager na? Ve famba na yena ya n'wi manager. Manager namuntlha. Skipper xi ra have a health girlfriend when la ku famba na vanhu ya va manager. Ni vula n'wina manager. Vukona ne at the current moment ni lava ku kurisa xigaza, so ni nga tsakela ku manager tinqambi leti lava ku kurisa xigaza ka sweswi. No ma from mapiano, I've managed models before, but right now ni la ku focus ka xigaza. La ku manage wa mbilu ngumaala. And disappointing. Question in general. I Steve maybe yakagaza or swin'wana. Akunalola utisa before mina. Yeah? Ko ava ko helene. Sekula ku ready the performance. Ana vangu vavasati. Ngata vutisa ku ri akuna ti brand or ti deals leti ti nga kona for Metro Beats in terms of branding himself and marketing. Okay, currently mavona ku ni mbale xikipa xa njhani ne? Yeah. Hi xi endla with God Clothing Wear and bele ku n'wi endleni ka swikipa swo tala and va le ku swi distributeni va swi rhumela ka tindhawu to tala, so loko munhu a lava swikipa mi nga sungula lani. Ku na swikipa, ku na ti-key holder, ku na tikepisi na swidloko. So we are hoping ku like in the future we'll have much more for yena. All right. Hikwalaho ka nkarhi guys ne maybe after hi ta vulavula hi lola swin'wana question loko mi ri na tona. Sweswiwani i nkarhi wa Metro Beat na Nqamza, i nkarhi wa ti-performance because ya ku pfaleni hi bohe nkarhi. Thank you so much.